मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भल्लाना मणिपुर की नेशनल हाईवे सेंबगी प्रोजेक्ट सिंह खोंगलई थुजिन्नबा NHIDCL की मफमदा खंगनख्रे थमना पोपी अमदी यांगांग पोपी उयोग सिंगदा लंबी सेंबा हौद्रबदे इम्फाल उख्र लंबी थिंजिनबे यावना अकनबा खोंजंग संगसिलगनी हाइबदगे लोकल MLA की मिटिंग मखादा लंबी सेंबा हौख्रे अमदी हेल्थ एक्सपर्ट सिंगना HMPVSC अनोबा वायरस नते हाइना सेंगदोख्रे हाइना यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नदाना फोंगदोख्रे खुरमजरी ISCOM न्यूज़ के मणिपुरी पाव मियेंग ताबिरिबा पुमनमकपु तारामना ओक्सरी हौजे मपुंग ओइबा पाव गे मांगोइना खंगनजबा अमा ISCOM मीडिया प्राइवेट लिमिटेड न संदोक्सबा लोकल चैनल खरा सॉफ्टवेयर अपडेट तौबा मरमना मतम खरगी ओइना सिग्नल फंगदबगे खुदोंग चादबा लैरगनी ISCOM गे मैनेजमेंट टीम ना सॉफ्टवेयर अपडेट एसी अथुबदा लोइसिंदुना महौसागो मियामगी थौगल तौनबा कन्ना होनरी खुदोंग चादबा असिगिदमक्ता सब्सक्राइबर सिंगना वारौबिदनबा ISCOM मैनेजमेंट टीम गी माइकैदगी खंगलक्ले हौजिंग मपुंग पाउसिंग पिजरी मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्लाना मणिपुर के नेशनल हाईवे सेंबगी प्रोजेक्ट सिंह खोंगलई थुजिन्नबा नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHIDCL दा खंगहनख्रे लंबी सिंह असे पाइबा मतम फाउबगी मनुंगदा पानरीबा मतमगी मनुंगदा लोइसिनद्रगिदी तंगाई फदबगी मतंगदसु खंगहनख्रे राजभवनदगी थोरकपा सेरोल अमगी मतुंग इना NHIDCL गी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर MS देवालना मणिपुर के तोंगान तोंगानबा मफमदा पाइखलिबा नेशनल हाईवेज के प्रोजेक्ट की मतंगदा गवर्नर पाउदम की हाइरे लमदम असिदा लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिंग असे पाइखटपदा थेंगनारिबा अवाबा सिंगी मतंगदा सु पाउदम की हाइरे अवाबा कया थेंगनाबसु ऑर्गेनाइजेशन असिना पीरिबा मतम फावबगे मनुंगदा थबक लोइसिनबा होनरी हाइना गवर्नर गे मफमदा पाउदम की हाइनसु सेरोल असिना मखातारी थमना पोक्पी अमदी यंगंग पोक्पी उयोक्सिंगदा सेंट्रल फोर्स लेबदा खुदोंग साननबा लंबी सेमलगने हाइना लमलाई केंद्र के MLA ना थमकीबा वाफम ngasi थबकतो ऑनथोरक्त्रबदे नेशनल हाईवे नंबर 152 इम्फाल उख्र लंबी थिंगबगे खोंजंग संगसिलगने हाइना लमलाई केंद्र विलेज वॉलंटियर फोर्स LKBBF ना लाउथोख्रबा मतुंग ngasi नुंथिल पुंग अहुम ताबा अदुवाइदा लोकल MLA ना JCB थारक्तुना लंबी सेमबगे थबक हौख्रे ngarangdagi hauna Imphal East District ki Yangang Pokpi Police Station gi manungsan laiba Yangang Pokpi Uyok Sing amadi thamna Pokpi Uyok Sing da lairiba CRPF amadi BSF Sing ase lokthokpa yaroi haina CRPF amadi BSF lairiba ching asigi chingkhong adumakta da sangsinuna khongjang changsilakibani ngarang midangdagi ahing yarektuna maike adongi miyamna changsilakliba khongjang ase miyamna haukiba matam kayagi mamangdagi tanduna lakpa amadi MLA na पिरखिबा थाजब खुदिंगमक थबकतो अंथोक्त्रिबा फावबा हनबा लेतना खोंजंग संगसिनगनी हाइना लमलाई केंद्र विलेज वॉलंटियर फोर्स LKBBF के कमांडर इन चीफ युमखाइबम बोसनना फोंदोरक्ले महांग मखा तारदुना उयोक्सिंगदा नतना सना सभी उयोक्सिंगदा लेरिबा कोकी मिलिटेंट सिंगी बंकर सिंग सो तकथोक्तुना सेंट्रल अमदे स्टेट फोर्स सिंग थंबियो हौकिबे दिसंबर की तांग कुनमरी दगे कुनिपाल फावबा निमित मंगानी लेप्तना कुकी मिलिटेंट सिंगना येंगांग पोक्पी थमना पोक्पी शांति खोंगबाल सना साबी अमदी सबुंग खो खुनौगे मैतै खुंजा सिंगदा लांदारक्तुना असोक अपन कया नंगनख्रबा मतुंग उयोग सिंग अनि असिदा सेंट्रल फोर्स सिंग थमखिबदगे नोंमै कापा लेपखिबनी हौकिबा निमित हुमने मरीनी नोंमै कापा लेबलक्तुना तंगदु लैताबा खरा हंजिलक्ले खन्ना लैरिङै चैरक असिदा उयोग सिंग अनि असिदा लैरिबा सेंट्रल फोर्स सिंग लोकथोकननबा होटनरकपा लाइबक थीबनी मखाताना मैतै खुंजा सिंगदा नोंमै कापा यारे हाइना अयाबा पिथोकपगा पांखकनि हाइनसु महाकना पेनदबा फोंदोखी जिसे लेजरी
मफम असी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट लमलाई केंद्र की मनुंग चना लेबा यांगंग पोपी शांति खुंगबाल की जिंखोंग दनी मफम असी दैदा अखोय हौखिबा दिसंबर की तांग 12 दगी हौदना कुकी मिलिटेंट सिना कन ममोंग दा लंदारा खरबा मतुंगदा मफम असी दैदा अखोय की तोंगान तोंगान बा CRPF BSF ना सिंगबा अखोय की कुकी मिलिटेंट सिंगना लेरंबा बंकर सिंग अदुदा लाइसन किबदगी नोंगै कापा लेपकिबनी अदुबु मफम असी दैदा अखोय की सेंट्रल फोर्स सिंग थम्मी हाइबगी वाहौदा कोटुना नेशनल हाईवे 2 इम्फाल दिमापुर लंबीदा अखोगी इकोनॉमिक ब्लॉकेट ना चिंबा कन ममोंग दा खोंजम चंगसेलकदगी मफम असिदा लैरंबा सेंट्रल फोर्सिंग हंतु हलगा अखोगी अतोपा सेंट्रल फोर्स CRP 10112 ना महुत सिलगने हाइबा अखोई खोंफम अमा लाकपदगी मफम सिगी मासिंगना अखोगी हाइबा सेंट्रल फोर्स अखोई CRP 112 थंबा यारोय हाना लैखिबा टीम सिंग अदु थंगदबने हाइबा खोंजंग द ngaraंगदगी हौदना मफम असिदा इमासिंगने यारिकुना लैखिबने अखोई हाइजनिंगलिबदि अखोई हौखिबा नुमि मंगानी याम अकन ममोंग नोंमै कामना खरबा मतुंग द मफम असिदा BSF अमसुंग CRPF ना चिंबा का थंगखरबा मतुंग अखोई हाना मफम असिदा चंगबा ngамदना लैरमबा मफम कया असी अखोई इमासिंग चंगछनदना लैसनबा याबगी अखोई यामना शांति ओइबगी मोंग अमा लाक्लबा मतुंग असिदा हौजिजि 112 असी महुत सिंतोरकनी हाइबा असी अखोई मफम असिदा लैरिबा मासिंगना अचौबा इरांग अमा थोलकपगी अचौबा लंबी अमा ओइगेनी हाइबा असिनी हिराम असिगी मतंगदा पाउदम जरिबा निलो ISCOM ngasi ngarang dagi changselakpa lamlai kendra gi manung chanba thamna pokpi yangang pokpi maning sing uyok ching sigi chingthakta aikhoi central force BSF CRP mayam ama laibadugi aikhoi masi kumak tanaba haiduna ngarang dagi mafam sidai chida aikhoi yare aga lamlai kendra gi khungang dagi lakpiri ba nupi mayam amana mafam masida aikhoi yare tuna chingthakta laiba central force sing ji kumdrak pa yaroi haibigi aduda aikhoi ngarang dagi यारेक्तुना लैबनी अदुना हौजिक फावबदा मखा ताना चथरी मरम अदुना अखोइगी लैरिबा जगा हाइबा तारेल अखोइना हाना LKBBF ना तालकपा थमना पोपी यांगंग पोपी मनिंग सिंग अमदी अखोइगी ममांग लोमदा खरा हाइगलागना थमना पोपी अमदी सना साबिगी ममांग द लैरिबा नातुम सिंग हाइबा सिंग मथक सिदजु अखोइ हानादगी हौना अखोइना मेमोरदम पिसनबा मतमदा मणिपुर सरकार के CM दा मेमोरदम पिसनबा मतमदा अखोइ ममिंग पल्लगा लाबा हारिबा मफम सिदजु सेंट्रल फोर्स अमदी स्टेट फोकी अपुनबा कंपनी अमा थंबियो हाइबा मफम अदु अखोइ ममांग दगी सुम चंगजेलगा लाकपनी अदु हौजिकसी अखोइगी मफम खंगदबा करी तौरिबनो हजि खंगदबा सेंट्रल फोर्स सिना अखोइ अमुकाबा अमुकुंबा मथकता लैरिबसिना कना कनानो हाइबा अखोइ चममनबा लाकपदगी खोंजंग अजि चंगजेलकपनी रेड जोन ओइरिबा सुगुनुदा सनखाई थुमखाई तौबिगनो मबगाई लमखाईदगी सेरो फावबगी लंबीदा मरम चादना टैक्स लौबा तोकपियो सुगुनु अमदी सेरोदा महौसागी फिबमदा हंजिल्लकपदा मियामना मतेंग पांगबियो हाइदुना ngasi सुगुनु मियामना सुगुनु कैथेलदा वकत मिफम फमख्रै वकत खोंजंग अदुदा सरुक याखिबी सुगुनु अपुनबा मैरापाइबिगी सेक्रेटरी अहिबम संथोई सनना फोंदोरकिबदा लालगी अकनबा चैथेंग नंगलबा सुगुनुदा महौसागुम अपुंग फाना खुंदा लैताबा फंगद्रिंग अमदी सुगुनु कैथेलदा हानगुम मपुंग फाना दुकान हांगबा फावबा ngamdana लैरिबा फिबम असिदा कनागुम लुप अमतना सेनखाई थुमखाई अमदी मखल अमतगी डिमांड तौबिगनु गोबगाई लमखाईदगी सेरो फावबगी लंबीदा मरम चादना टैक्स कया खोमलिबसिंग असि तोकपियु मफम कयादा टैक्स लौबा असिना सुगुनु योरकपदा पोटकी ममल वांगले हाइदुना दुकानदार सिंगनसु ममल हेन्ना योनबदगी सुगुनुदा हौजे मसिंग यामदना सुगुनु लमदम कंदबा यादे हाइदुना लैजरिबसिंगदा अमुक्का हेन्ना अवाबा मायोकना हल्ले हाइरदुना सुगुनु कनबदा मणिपुर मियामना लौबिखिबा थौदांग अदुबुसु काउजदे हौजिकसु सुगुनुगी मियामना करी ओइरकदगे तंबंगमदना अवाबा फिबमदा लैरिबनी सुगुनु मियामबु नुंगसिबियु सुगुनु कनबदा पुमनमकना मतेंग पांगबियु हाइनसु अपील तौरक्ले मखाताना अखोई हाइबा असोम सुगुनु सेरोगी मफमगी लमदमगी मियोय सिंगदा सेनखाई थुनखाईगी थबकसे अखोई सुगुनु असी हानगुमना हंजनजि फावबा मार्केट पांदना खुंदा लेताबा फजना मपुंग फाजि फावबदी सेनगी ओइबा सेनखाई थुनखाई तौबिगनु मतेंग पांगबा अखोइना अंगंबा अतोपा साइता अखोई अदुमक पांगदुना सुलाई पांगसु पांगमिनसी सुगुनु कनबदा मणिपुरगी मियाम पुनमक यावखी अखोई खुंसिदा काउदे सी अखोई सुगुनु खक्की नतना सेरो खक्की नतना सुगुनुगी प्रजा खुदिंगमकी थौदांग यावी हाइबा अखोई खंगजै अदुबु अदुमना सेनखाई थुनखाईगी थबक्ति अखोई तौबिखिगनु हाइबा वाफमसे सुगुनु
ima ibelsingna mayamgi mafamda media gi thongda khoi hanna hanna sen tingna thamoi sengna nolukna haijari Kangpokpi district manung chana leiba konsa khol hariba nagagi khol asida naga matai manau amana makhoigi yum sananaba JCB sizinaduna laibak thonbagi thabak satharingaida kuki furupki kangbo ama laktuna mafam asida yum saba yaroi haiduna ki helambata natana lam adugi mapu oiribi naga nupi adubusu purambaga loinana mahaki phonsu thugairam le hairi thogdok asi kari wahaudagi thokibano haiba chapchaba khangba ngamdrabasu haukiba nimit kharanigi mamangda Senapati District Students Association SDSA gi thaumi khara kuki singna phoba chaiba tawrakhiba thogdok adudagi Senapati District amade Kangpokpi District ke miyamna district ani asida chathok chasan tawbada athingba thamba laikhrabani athingba ase thamluraba matungda Committee on Tribal Unity Kotu amade Naga People's Organization NPO ge mihut kangbu singna punna phaminaduna yanaba purakhibane Konsakun ke Longiram Naga Village asigi pungi sida khoina yum sanaba hena inanupi amasu inanupa ani sina yum pham semse hena khoi subo matamda kuki singna laga thaba subu yaroina JCB sasu tawbire adudagi hendok tuna inanupi sida su moina inthurga namthurga nupi bo phubire adudagi hendok tuna miyam laga khoida fatta ba moron sinaraga khoida tina langna bire aduna sigi matangsi akoi thamo yam nuaitre aduna nagagi CSO leader singna si miyeng tabio haina haijabani aiso agi khunni ana lakpani aduga yum sage bakanda makoi na kuki singna yade ana aibu mitra kun muk nupa yauna aibu sumaina lakraga phabiraga agi phone su loina kino thugai biraga aibu makhada sumaina pubiraga aibu phajana sumaina tawbire aduna yaradi akoi naga CSO singna sumari changbiduna sigisi tana view habisi haini Manipur gi apunmagi saktam kahendana lehengi harabade mitai furo mapangal kanna laiba mathau tai maitaina mapangal sonthakibada maikai kayadagi sarau lang sinduna Manipur machet takhigani haina United Committee Manipur UCM gi President YK Dhiran na phongdokrai wafama singase United People's Front Manipur UPF na thabum ama chatharakliba chama marfudra mathoi suba National Reconciliation Month ke sarugama oina iramdam kanmallo Ike Elga Kusamnaraga Kaibi Manak Chingdalaiba Irabot Memorial Park ta Akoi Amuk Hanna Kuntak Laroi Si Habi Hiramda Khana Nainabagi Thauram Pangthokpada Phongdokhibani Thauram Aduda UCM gi President YK Dhiran na Makataraduna Manipur Kansi Harabadi Mitai Singh Mapangal Kanna Laiba Mathau Tai Mitaina Mapangal Sonthakiba Matamda Maikai Kayadagi Manipur Thugaina ba Honarakani Maduda Manipur Kanmangam Hauroi Ipa Ipu Singna Thauna Laina Mapangal Kanna Lerambana Lamdam Asi Ningtamna Hinglam Libani Matamduda Chingtam Yelhomi Purup Singh Nungsi Sanana Hingminarami Adubo Ngasidi Manipur gi Purup Singh Tokai Naba Manipur Thugaina ba Maikai Kayadagi Honarakli India Lengak Amadi Zinnar ko terrorist anina punduna satharakliba saraulang asidagi akhoi iramdam Manipur asi kanjanaba hotna hoba mathau tai matam asida lengak pairi ba politics tawbiriba singna party ge khenaba thamdana punsilaga India lengakna thauna leina lamdam asi kannana ba thabak tawbiyo haiki amaromda khomdram ratana phongdokhibada Laibak ngangliba mapi mapa oiriba singna laikhidraba ipa ipu singi mafamda haikat laikat tamba khakna laibak asi ngak pangamloi lengak pairiba singna lamdam asigi nupi angang miyam kanbadi ngamdraga haikat laikat tamduna laibak ningba sariba asi ubada ikaiba phawi rajniti wala sing amade lengak pairiba singna India gi wa taraga laibak ngakpagi hainabi thadokpa matam oire madugi satnabi adu makhatana chathaduna leirabadi Manipur khunai asi mutkigani ipa ipu singna iramdam asi ngaktuna thamlambana makhoina laikhidraba matamda ikai khumnaribani adubu ngasi leiriba mirol asina iramdam Manipur kanbangam haudraba mitai khunai kanbangam haudraba
अपुन्ब मणिपुर की सक्तम काहेंदन थम्बा ngамहौद्रबदि तुंगी मिरोलना अखोइबु करीनी हाइनगने मसि खंगना मतम लैरिङैदा अखोइ अमत्त ओइना पुनसिन्दुना मणिपुर कन्नब होनमिनसे हाइकी ngasiगी थरोम अदुदा यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट मणिपुर यूपीएफ की प्रेसिडेंट नोंथोंबम रूपचंद्र इराबोट मेमोरियल ट्रस्ट कमिटी की प्रेसिडेंट लाइस्रम गुनिंद्रो EKL की प्रेसिडेंट एस इबोहनबी अमदे अरामबाई तेंगोल की तोंगान तोंगानबा यूनिट सिंगी लुसिंगबसिंगसु सरुक याकी अखोई मैतैसिंगा मापांगन कलिगै उनाइस ngakpa ngulubani अखोई ने हेक सोन दिउ मतमदा अखोई द ओंजल लगा सागबा लुमगा लेबा मयाम मक मसी कुनाइस ने ले हाइसे अखोई वाखल लोसि ओइनबगी तनाइ तदगो अखोई द लै अफाक के तुम लबगा सी सरोरांग सिदगी मणिपुर कन यानदी अई पार्टी ने हेन मरु ओइ हाइ वाखल कनबगी मुत्ता अई लैपाक ने हेन मरु ओइ हाइसे कन्मिननी सिगुम लबा इदागो मैना मसुं सिन कुकी नाको पेरुसि कुजि लकांदा सिनि बादुम लबा सरोरांग सिदगी अखोई कुनाइस कंजनबगी दमक्ता तंगाई फदना अखोई से अमत ओइना पुनसिमिनबगी अखोई तंगाई फदबदु लै लेगांग मपुसिंग राजी दोबसिंग मियाग मिसिंग जाम इकाई बियो मियाग गिलम तुतु कनगन नपी गांजु कनगन बा मखोइना मरेबानि मसागान इमा इपाई पुसिंग लै कलिसे मोइ दम कोइ इकाई बियो मणिपुर इना लेगांग थेंगाने बो गंबा लाउलो बा राजदो राजी क्याम लेगे दिल्ली इकाई का लेबा आबो थोंसिदा मणिपुर सुम सोथरेबा मोइना कोइ उसिलंदबे आइगी इपाई पुनदि निथि दोनि वांबा संदोबो गमेबा ngasi akhoi ngangkhoi je tampakti henu ngam dewa akhoi ati ikai nai ne maitai bo jati je on manipur yelo wi je chai li sing ani india se isa na cha kan la pre mi amana la ga akhoi kan ne khalba akhoi mut ne ba india ke sipai jina india na akhoi kan ne khalba akhoi jum pham ne ba akhoi mut ne ba इंकुम जा लिसिंग अमा समापन मरफुद्रा मंगा की जनवरी की तांग तरेत तथोकी बथोक अमदा सीआरपीएफ पर्सनल सिंगदा खुलाई पाइब सिंगना अटैक चथरक पदगी खुद हंदुना कापदा रिम्स के कैंपस मनुंग द लेरंबा मेडिकल स्टूडेंट अमा यावना पुन्ना मियोय मापन लेखिदब निमित असिबो निंगसिंग दुना ngasi रिम्स फायरिंग विक्टिम्स मेमोरियल ट्रस्ट ना थौदोक असिदा लेखिद्रबा मियोय सिंगी कुंथ्रा सुबा निंगसिंग कोमन थौरम पांगथोखरे रीजनल इंस्टीट्यूट of Medical Sciences RIMS की कैंपस तलैबा RIMS फायरिंग विक्टिम्स मेमोरियल स्क्वायर दा हाईले कत्तुना पांगथोकिबा निंगसिंग थौरम अदुदा ऑब्जर्वेशन कमिटी के ट्रस्टी मेंबर मोइरांगथेम सुभाष चंद्रना लाइबक थिबा थौदोक असे मणिपुर दा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लैरंबदगी सिक्योरिटी फोर्स दा एहेनबा पावर पिथोकलोबदगी थोकिबनी असिगुम्बा थौदोकसिंग असे मखाताना थोक्तनबा अमदि मियामगी पुंसी कन्ननबा होटनबदा हाइरिबा एक्ट असे मणिपुर पुंबदगे लौथोकपा तंगाई फदे तमथिरबा एक्ट असे मणिपुर पुंबदगे लौथोक्त्रिबा फावबा मियामगी खोंजंग असे लेपतना चथकिगनी हाइखी एकदम मियोइबगी रिचेट नतबा सांगादबु औरुबा कैनो अमखक लौमैना परेंग साने लेफलगा कापगा हतोकिबा थौदोकसे अखोइना अखोइ मणिपुरदा सिखता नते तोंगान तोंगान मफमदा मालोमदा दगी तोंगान तोंगान नागालैंड दजु थोखरे अखोइगु सिगुम्बा सिक्युरिटी की अहेनबा होंगसिंग असे अखोइ मतम चुपदा कंडेम तवे अखोइना मतम चांगदगी लाउकुनो लाकिबा आर्म फोर्सेस पावर एक्ट लौथोकपिउ सिगुम्बा वायेन याउदना मी हातपा ट्रायल तौदना मी बु विचार तौदना हातपा सिगुम्बजे तौबिगनु हाइदुना लाउदना लाकुदु मतम करा लौथोरो मतुंगा अमुक हंदकी अखोइगी कुकी अमदि मैतै अनिगी मरता कोइबा थोनिगबा लौथोकसिना मरम मोरकांदा अमुकना आर्म फोर्सेस पावर एक्ट थमजलक्तुना अखोइ मिचम जामियामबु अमुकना सिबाइना ओट नाइबगी याबगी फिबम अमा लाहनबसिमदि अखोइ ऑब्जर्वेशन कमिटी ने कैदुंगा याब ngamjaroi si manipurtagi khudakta athubu matamda laibe union government amadi state government na athubu matamda hariba armed forces power se lokthokpiu हौजिक पाउगी मरक थन्ना तेन ब्रेक अमतंग लौजरी गो एविएटर एकेडमी ना मणिपुर की हौजिक ओइरिबा तंगदु लैतादना लैरिबा असिगी येंगलगा हौरकलिबा छात्र सिंगी दमकता फ्री कोर्स पिजरी कोर्स सिंग अदुदी cabin crew amadi ground staff akopa marol gidamak contact tawbiraku 7005285195 amasung 7005819002 natraga aikhoigi office nongmaibung Imphal East lengsin biraku अमुकन तराम नोक्सरी मखाता बापाउदा
Health experts singna SMPB asi anoba virus nate haina sengdokra haiba wafam Union Health Minister JP Nadana fongdokre India da kumja lisingani amada virus asi sakhang khrabani amade malem pumbada sahi lisang sitna sandoktuna lagli hairi SMPB asi nungsitta sandoi amade sor honbada launai hairi angang ahal khaidana hairiba virus asina nahalli ningtham thagi matamdana henna nahanba virus oiri Ikui dena thopa report amada China da hauzik thengnariba SMPB ki case ase yenglaga Health Ministry ICMR amade National Center for Disease Control na China amade yimlon nariba laibak singda kupna yengsile hairi WHO na hiram asigi matangda kupna yengsin bagaloina masigi report athuba matamda miyamda phangalaklagani India ki oinasu Director General for Health Services ki chairmanship ki makhada Joint Monitoring Group meeting ama haukiba January thada Pangthokre Hakselda Singnarakpa khudingmak mayoknanaba laibak asigi health system amadi surveillance network singna sim saduna leiri miyamna mipaidanaba Union Health Minister JP Nadana laibang miyamda appeal tawrakle Experts have clarified that HMPV virus is not a new virus. It was first identified in 2001 and it has been circulating in the entire world since many years. HMPV spreads through the air by way of respiration. This can affect persons of all age groups. The virus spreads more during the winter and the early spring months. On recent reports, the cases of HMPV in China, the Health Ministry, the Indian Council for Medical Research, and the National Center for Disease Control are keeping a close watch on the situation in China as well as in the neighboring country. WHO has taken cognizance of the situation and will share their report shortly with us. The country data for respiratory viruses available with Indian Council for Medical Research, ICMR, and the Integrated Disease Surveillance Program has also been reviewed and no surge in any of the common respiratory viral pathogens is observed in India. Joint Monitoring Group meeting was held under the chairmanship of Director General for Health Services on 4th of January 2025 to review the situation. The health systems and surveillance networks of the country remain vigilant, ensuring the country is ready to respond promptly to any emerging health challenges. There is no reason to worry. Manipur amadi geopolitics haibasida kananainaba thoram amangasi Kanchipurda laiba National Research Center NRC ge Naurem Sanajauba Public Library Hall da pangthokre kananainabagi thoram aduda Symbiosis International Deemed University Pune amadi International Law ge Assistant Professor Lastram Male Mangalna Speaker oiduna Geopolitics and International Law locating Manipur haiba topic asigi matangda maru oiba wafam kaya su phongdokhi loinena Nagaland University ke Center for Southeast Asian Studies ke Assistant Professor C.S. Gunamani nasu Global Geopolitics matangda wafam kaya ama miyamda paudamki hairiba kananainaba thauram aduda Committee on Human Rights Kohar ke Chairman Pulindra Konsam amadi NRC ke President Thongam Ajitna Presidium member sing oiduna saruk yakhi Manipur amadi Geopolitics haibasigi matangda kananainaba thauram asiga mari lenana NRC ke Thongam Ajitna phongdokibada Ekogi Iramdam Manipur asida yamna nungaitaba thogdok kaya ama leptana thoglak masi Iramdam Manipur khaktagi oina thoglakpra haiduna miyamga loinana khanaduna lakhibani adubu masi asum lepa leitana chauthorakpana angakpa phibamda lakpa asidagi ekogi akhang ahaising amade miyamna thijallakpa matamda ekogi Manipur India Bangladesh amade Myanmar ge akoibeda leiriba conflict asida geopolitics asi thoglakpani haiba khangmangam loinana asigumlaba thogdoksing ase kanana thokhanbano amadi karamna oiraklibano haibasigi matangda khananainamina duna khangdoknaba NRC na hairiba khananainaba thoram ase pangthokpani hainasu makhatana phongdokhi globally neneba ama mathau tarpa ko nam geopolitics ma sabu lakhabina masi lakmatam sida koigi
UN the United Nations the akoi som degi mayam akoi thari mayam akoi na just akoi na memorandum mayam thari ama tori mayam tori adubo thari ba se continuously fatana mapam chana uniform le akoi thabai pam phangde akoi degi to ko thodo khara ki to ina thabam tawi aduna machine uniform oidona bar oidana akoi da asuon ba amadi oi hori adubo akoi na khanga da bidi itat tatna acham thajan bai se akoi na kan se memorandum se UN se da akoi oiba thoiba geopolitics or something mayam mas idang nam sa matam cha chan thabai jo matok tai adu ko na masida memorandum to thari makai thari ba memorandum or resolution do maduna article we le article we matung da madu article da madu do akoi na photo ka book form seme book form lu sem ro ka do history bo he pa yai machine globally ga sa iba port sam ha da kanang ba Manipur puruk khare na si to oi da port mayam sadala ga si thori ga mayam singa se adu ku bi memorandum pigi mayam de gi article na semaga or book form semaga history mo ko helaga ga si di malem se mayam da aduni adani haiba mayam sa thoi ko se masi ko ni sing go phai ko Security Force na singamadi tamgi singna ningai oiba mafam singda makata na thiba hombugi thabak sathakhrei mi fami pundi yaukide haina Manipur Police ki report amana hairi report asigi matung ina National Highway number 37 amadi National Highway number 2 da tangai fadana changba potlam purak pagari mathang sitna chani taramathoi amadi chamri kuntaret security gi akan be saksel thoranga loinana Imphal tamna pusilakhrei irang leiba mafam singda gari chathok chasin tawbada ayet papi dana ba saksel thorang lokhat pagal loinana tongan ba mafam singda checkpoint samasupna taruk hangdokkhra haina report asina makhatari School of A&M FHW Imphal Medical Directorate Government of Manipur ki capping lime flighting and otaking ceremony pangthokhrei ngasi pangthokiba otaking ceremony adu lising ani kunmari to kuntaruk batch kini thauram asida Health Directorate ki Director Dr. Chambo Gonmai Dr. N. Surbala Devi Principal College of Nursing Medical Directorate Dr. A. Jamuna Devi Registrar Manipur Nursing Council D.S. Sunita Devi Deputy Director Nursing Directorate of Health Services and D.H. Sauba Laima Principal School of A&M Female Health Worker Medical Directorate Imphal na mathang sitna maru oiba mithunglen sing oiki school asigi final year loikraba Manipur Nursing Council na lawba examination da top 10 chalakrabe nursing da ngamjaba khudol bibiduna ikai khumnaba utki Dr. A. Jamuna Devi Registrar Manipur Nursing Council ki warol da Florence Nightingale na nursing ki damakta kathuk piramba paikhat piramba thabak singbu singthaduna tungi damak hawgalakliba mahairui singi mafam da paudam ki chief guest ki warol da Health Services ki Director Dr. Sambogon Maina nurse saibase mathau masak khangna miyam gi thabak tawgadabani karigi damak 12 May bu chahi khudingi International Nurses Day haina palan thauram pangthok libano khanggadabani nurse ki thaudang khanglabata profession ase chawkhalakadabani haina makhatana phongdokhi Thaubal Babu Bazar Dalaiba Langai Finance ki office ase haukiba kumja lising ani kulhumdoi gi May ahumdagi Manipur gi oirakli be phibam asana maram oiraka office hangbangam dana lairi haina Langai Finance ki Managing Director Moirang Them King sana thadorokba serol amana khangalakle loinana financer singna invest tawkiba sanpham sing pithok pangam dana lakli amade Langai Finance na invest tawkiba beneficiary singdagi lokhatpham thokpa sanpham sing lokhatana lakli sing asina office ase matam khara hangbang amdabagi bibamda laibana Langai Finance asiga mari lenariba mioi khudingmakna mobile number 7005029329 da contact tawbiduna legal advisor oiriba T Lucky Maitai ga tanaba yagani haina legal advisor oiriba T Lucky Maitai ga tanabina ba zerol asina makhatari Central Reserve Police Force Manipur amadi Nagaland Sector ki Civic Action Program ki makhada Samakun Suba Battalion CRPF na New Kaithel Manbigi Hilly Resort ta pangthokraba matung ngarang anirak subo ina Imphal West ki manung chanba Red Zone area amasu ariba Kachi Khulda basketball match ama sanabagi program pangthokhrei thorum aduda Samakun Suba Battalion CRPF ki Commandant Rajiv Lochan Pasoi Police Station ki second OC Gavaskar amadi retired CRPF L Sorojini
amasung atay maru oiba miyoi kaya saruk yaki thauram haudringagi mamangda pikliba angang singna saiho isai saktuna thauram haudok laba matung uniform amadi atopa potlam kaya su yanthokki ngarang kasikul amadi sangai telga basketball match su sanaki Hauji sanabagi pau mo pizari Asige sanabagi pau da Jiribam gi Deputy Commissioner Krishna Kumar IS ki mijeng makhada Jiribam District leriba IDP Single Best Sports and Literary Meet 2025 loisin khrei ngarang loisin bagi thoram aduda ADC Jiribam TS Manoranjan Singh MCS amadi TS Anurasi Devi ZDO Jiribam na saruk yaduna makok mathang tarabasingbo manamatum sing yantoki District Administration Jiribam na sinba Sports and Literary Meet 2025 asibo mapung phahanbada mateng panglakhiba SP Jiribam DYASO Jiribam Relief Camp ki Nodal Officer CMO Jiribam ZEO Jiribam Media Person Sing Volunteers Obikiba IDP Sing Amadi Tharom Aduda Saruk Yabiriba Khwai Pumnamakpo ADC Jiribam TS Manoranjan Singh MCS na Thagat Pafongdoki All Manipur Volleyball Association MBAG Mijeng Makhada Sekmaizen Kunau Youth Club SKYC Sekmaizen Kunau Kaksing District na Sinduna Ahanba State Level Open Volleyball Tournament ke final match ngasi sana khrei Sekmaizen Kunau da Laiba Club asigi sanabungda tha asigi tang ani dagi Manipur gi tongan tongan ma tim taret na saruk yaduna satharakhiba volleyball tournament asida ngasi sana kiba final match da Ami Waido Mayang Imphal na Santel Volleyball Club SBC Santel Bo Set Point kun mga kulhumdoi kun mga taratret amadi kun taret ta maithiba piduna tournament asigi mapu oiki loinana tournament loisin bagi thorom aduda Lamyanba Enterprises ki proprietor Dr. Elangbam Amit Kumar na athoibe mitung amasung SKYC ki hanagi General Secretary Sorokhabam Ibo Bisag SKYC ki hanagi President Okram Chandramani amadi Sakmaijin Gram Panchayat ki hanagi Pradhan Oiramba Konthaujam Ibom Chana Akhanaba mitung amadi Kaksing District ki Adyaksha Elangbam Surendrana thorom mapu oina saruk yakhi Loisila podamaru oiba pau amuk Manipur ki Governor Ajay Kumar Bhalana Manipur National Highway Sembagi Project Sing Khong Lai Thuzin ba NHID ACL da Kanghan Khrei Thamna Pokpi amadi Yangang Pokpi Uyok Singda Lambi Semba Haudrabade Imphal Ukhri Lambi Thingzin Mayang akan bakong jang sangsilagani haibadagi local MLA gi miteng makhada Lambi Semba Haukrei Amadi Health experts nga SMPV asi anoba virus na ti haina sengdokre haina Union Health Minister JP Nadana fongdokre Hazu phabuga ina di ISCOM News na pizaba Manipuri pau matang asida loisenjari mityeng tabiri ba pumna makpo amuka na khurumjari